megalayapost.news. Ihe no ilam kari boy yut federation taksi kelihayar siya kasinong kana para kasinong kabudun hasanda berkesor bagwati kata kalung na kabanta balik skem ya kisamla kasinong kibalasim ya karai ban peneso no yala dia siya kaseng RBF ya kita gino ilam batamai ka RBF kana para union lapen skem no ba RJ thank political secretary ka RBF sengkimi hakabala saki da kajino lang ba prangsi kala chief organizer ka RBF sengkimi uba Dennis sengkli astan general secretary uba Jeremy Lendo orang ba sinong kana para kiseng long kimi khana para lembat kiwe kita gino kit kam RBF khana para unit kikentup yo ba shan lendo komu presiden ba syam khongjo komu general secretary lembat kiwe gino kit kam pat kit khod jong kita unit kum banyada pot sam daga shnang ka thau jungi namar ba pitip baro ahi ba kashnong khana para kalong ba paunam tangba ni imdor kata pot sam kum ba ba ni chairman kita tingin kam ni kata ban yo kata ka power kamut kata ka aka ayo ka sen bat ni kin pajba bat atat ni jam ayo lembat ka darbar ka kana para ka hangne talongom ne pe ni bala sa sen ngi tip miswa ka kana para ka don hadu hangna pan mentak ala poi hadu hangna ti kane ka de ka jingdu ka jungi kata kalong ba susi ba ka government kam jupet ha khamtam hangne kana para nang hakino kino kithan border yung ka Meghalaya kaya ngikwa panya trailang kat bat ka seng RBY bat ka sinong kana para panya dayo put sam ka ayo ka jungi namar kumbaong ipi ngim juyo pek ka da pirong supo ka development ngim juyo padu nganong kum nganang baik direct ngim juyo support na ka government ngim juyo ka development ta ngiyo ay ka energy smart tongba PTB ka banyo ka scheme ka kamslam he tingi kwa be direct naki MLA naki CM ne NBC banyo ka scheme ele layo ka dik scheme ka turo kalong ka borderline ti menta bali yu kitur ginagi Assam bamdon ka put batkina don na bamdon ka da yu ka lentil singkin ka batkina pi kalong kumta at least tadang ginagi surok ro ba snaga yuga government juga Meghalaya katu kalong ba scam ha Basyam ay publikar pangyo fi lembajong fi niyo bangingan room hapo sinong hanya siya ka jin wa yu thang ka RBF kamdai shu tang manga kamdai shu tang tim juga de wat ngaliang di presiden ng baru trench kan yang ngilayat la persyang kumno bangi sukli ini kering itip ba hangi po kana parang idon tang kawi kaseng bahe ba katang idon bok bang mentang lawan jaksa mangi ka RBF ngai sem ka jingdon rangkat ng rumah slong bakar RBF kanlang kawi kaseng ban pau ba po kari boy kana para area kublakan spot diperlu dengan aduk menne bang ide po border area ngitip ngani tu knit evi ka RBF ka de kaseng bangin ong ra ba ka de kaseng bangin herjat benrio ngim kwa kamti bahama fi di basa hakni border fi im kumlo bat kini di parlok di berapa Assam kamti bahama fi baningi nginda ngap le mangi ba fi banyak kran si senang le ngisko ba kimat kitong kana para ki jat bending istimat kidi gidru asale benga hande ngitip kamti bahama fi di basa hakni border kamti kumta ma syong ke kum im jung fi ke kum te ta jung fi kamti bahama fi baningi kali dengan kuat RBF kamdai kaseng bangun pajak lebih honi bal RBF guni ki ong ba kali riboy youth federation kali kaseng ki riboy ndai kaseng ka riboy federation kali kaseng ba jeng baro ujak kendre ubade naki kendram ukrat uboy wa ubala hi bersakri uba ini bala upek ka riboy jungi ula bentik kampung ngiram ka RBF kali kesat man kisnong ngla sobat RBF dan lang kamdai ka daw ba RBF pakwa ba ibor kamdai ka RBF pakwa ba ingkun bun ki member daging semua jang sang RBF ko diba ini peniajan nakaway ka sinong hakaway ka sinong ingkun lang kum ki supara ni don ki member sa western zone lada mentang nafi kana para tindik sa umsning wa kamnik kayong ki don kam tang pilik member RBF ni kendu ikna member RBF langsung jan hakajin jar ning pangro ngila ba dong stengmit yali dong jasin ini kadai kita kajing semua jang sang RBF ni rung keleng mentah
ngai tu fi RBF fi kumpul putik pindir RBF fi kali keseng pelahek hari bodistik ni dan hadu arko nyong teliki ki circle artli ki zone kata ke eastern zone but western zone arko nyong teliki circle but sanfo light liki snap rekam ki unit mentala plus jong fi menta ni dan ki member palat ki kau hajar ni dan ki member menta kumalai tu kana teng ye fi ki ngelam na po yu kedon ke jingilum ke member subscription fees ni dan kata ka nama ka jingle ki member ni teng kamni bisa kan tang itu unit ni sya kan selong RBF bisa kan mangi barok seng ni beroi ka sya kan ko head office yang telefon ko tadi dengan terpat fi ki member menta paklade kri area border ni kin ki kam jeng fi dak bayi dat shot ki kam bo ima yang fini bangade RBF tek buat mangi na possible body ngin hot fi benekkan idon ki case hap shim nende case ko ba kin khat ila jong kajing khat fi menta ko ba khat ni ka seng ni beroi ngai ba kin kit ke jing leng ba kajing trekam jeng fi kam tal naing nasional na thau ya ni bengi ya support na roba nasional pun igi kam jeng fi ba ka nasional ka imlang salah nang roba nasional ni iseni ana fi bat ingit scam bayar roba nasional ki pawe fi mentang ni tarbe fi tanlong ka stick nam tak nasional ni fi isipai jeng fi ngila dei lupa ki arga wat ong tang member ni fi kan ningut kalau fi don kam di tarbe hai kan nasional jeng fi ko ba ong fi border area ni don kam ba government ko di pe kata kadai ka RBF ni kulare fi ba fi don kam halong por tip yang ni in pak ni kat no fi don kam di hu in pak ni member ni kum kita ki sipai yang kadai fi di kular khmat jeng fi roba nasional nangis smart fi don kam ke support na RBF peding panukong baguan benok penyerap isi Meghalaya Post.news